جه نوانده نوچه اورینت نیوز یوار باش تماشاوان هجه و دست پیکا بولتن مدا سرنوچه لی گندواری کوبانی پفچونو ده درجهیه 7 روزان دا ریزگار کرنا 14 گندین نو پارتی آزادی کردستان پشتگیری سرخابون کردستان دکه و سروکتی برزانی و 2 سالن دن واره دریش کرن بری 27 سالان وک ایرو انفال 180,000 کسین کرد کشتن و جواکا ناونتوی بیدنگی خواه دیار دکر. یکینه این پاراستنا گلد انجام اپراسیون خود لحریما کوبانی لدیجی چکدارین تروریستین داعش کارین 5 گندن تاوی کارگهن چیمنتویه و ده کارگهن کور رزگار کرن. نوانده راگی هاندنا یا پگه ده داخویانیه که ده نویسکی کوینه کتیه دست اورینت تیده هاتیه که ده هزنیه پگه ایریشی چکدارین ریخستنا تروریست یا داعش کرن و در بین گران لوان خستن و کارین هر دو گندن بوجاک دو گندن خراب عشق گند برفلید فابریکه چیمنتو و دو کارگهن هور کرنا کوران باجروک چلبی اج دست تروریستان رزگار بکن. لگوری داخویانیا یا پگه ده شهر 6 تروریستن داعش هاتنه کشتن و ترمنوان تولی جبل خانیان لسر وان هاتنه دسته سر کرن. نوچگیهان مجی لکوبانی تکس کرد که فروکین هفگرتن ناونتوی بارگهن داعش لکویکین باجیر تو باران کرن. بیکو انجام زرار وان ورن ناس کرن. ناوندا چاپمنیا یا پگراگیهاند که اپراسیون شهید هاگر فراشین آکل باشور رجلاتی کوبانی دست پی کربو به سرکفتی بداوی بویا و نه گند هاتنا رزگار کرن و ده انجام شر و پفچینن کل ناوندا هیزن یا پگا و چته داعش ده قویم بون سو یک چته هاتن کشتن. ده بردوامی راگیهاندنا ناوندا یا پگا هاتیه دیار کرن که هیزن وان لقاد اپراسیون تاوی 17 ترمین چتهان دست دانینه سر گلک جبل خانیان و آمور لشگری ین داعشه. هر لحریما کوبانی شانده یک جو گروپا شیورمند یا ماگ یا بریتانی گیشته باجر کوبانی و جهلا سروک دسته یا پاراوانی یا کانتونا کوبانی هاتنه پیشوازی کرن. شانده جدو کسین بریتانی پیکته و دل سر مجار را کرنا ماینان جمال ولاتیان پلانان دینن داکو ولاتی با آرامی وگرن مالین خواه. تیزانین کو بری چتین داعش جباجارن کوبانی برون مالین ولاتیان مشت ماین کرن و تیدا نها حتی نها 13 ولاتیان سیویل بوان ماینان جیانا خوش دست دانه. پارتی آزادی کردستان پاک بانگا تواهی کردان کرد داکو پشتگیری بدن سرخابون حریما کردستانه. پاک به هلکفتا 14 نیسان روژا بیرانین انفال داخوینی اکدا. ده داخوینی پاک دا هاتیه گوتن که ده سال 1986 دا صدام حسین هرچه قاسی شر ایران دکرجی لی دیسا بهیزک خورد ایریشی کردان کرد و خواست که همو کسین ترمنوان ده نوبرا 13 تا 7 سالی دابن کمکوش بکه. تیزانین که ده ایریشین 3 سال دوم کریدا و ده انجام ده کیمانی 182,000 کردستانی هاتنه کشتن. جه 4,665 گندن باشورین کردستانه 4,000 بعرده رجی کرنه یک. لسر مجار سروکتی حریما کردستان ایرو پارلمانتوی کردستان داخویانی یک وشاند و تیده هاتا گوتن که مسعود برزانی ده لسر ده سلاتری دریج بکه و تا 2 سال دنجی بمینه. مسعود برزانی سال 2005 و سروکی حریما کردستان عراقیه و دبیسی تباغی ده دما سروکاتیاوی بداوی دبه. لگوری بریارانو یا پارلمانتوی حریما کردستان برزانی وی 2 سال دنجی سروکاتیه بکه. مسعود برزانی سروکی پارتیا دموکرات کردستان پدکه. هر وهای کتیان اجتماعی یا کردستانی ینکه و تفگر گوران پارتین هری خورد لپشتی پدکنه. با آوایی که ارینی لدریج کرنا دما سروکاتیا برزانی دنیرن لیهن شرط و مرج داتینن. و لگوری آگاهین گو هر دو پارتی تخوازن انجومان سروکی حریم هل بجیرن. وجبووی که جاو تخوازن که دستورا بنگهین حریم ده گوهرتن ورن کرن. برزان جاره یک کمین سال 2005 ده به دست انجومان جبو 4 سالان هاتبو هل بجارتن.
و di sala 2009 de jî bi referandûma cara duyem ji bo serokatiya herêmê hatibû hilbijartin. Heyama duyem a serokatiya Barzanî di sala 2013 de bi dawî dibû û dema wî bi destûra Encûmenê heta tebaxê 2015 de hatibû dirêjkirin. Li gorî hin çavdêran got tevgera goran di wê demê de berdek nîşan dabû got dema serokatiyê tê dirêjkirin. Lê niha ji ber got tevgera goran û partiyên din li gel hevin û ji ber tundiya Daişê û rewşa aborî erênî li serokatiya Barzanî dinêrin. اندام ریوبریا ینک حمید حاجی گالی دیار کرد که وان د جوینه که دا داخواست کرسی سروکتی هریما کردستان کریه. گالی درباری نیرین طالبانی ین در حق سروکتی دا جیوها گود. ما د سال 2013 دا هشت درستی طالبانی باش د جوینه که ریوبریا ویدا بریار دا که زاگون هریما کردستان ورنو آوا کرن. اندام ریوبریا ینکه آنی زمان که مجبور بون گوه خواه بدن بریارین طالبانی گوت که سکرتری گشتی ینکه دبیجه دوه سروک هریما کردستان جعالی پارلمانتوی و وره هلبجارتن. د یکم هفدیتن دا پشتی ورگرتنا پوست سروکتی عراق ده 13 نیسان جیگر دویم سکرتر گشتی یا یکیتی اجتماعی کردستانی برهم صالح سردان کوشک سلام لبغداد کرد و لگل سروکومار عراقی فؤاد معصوم جویه. د جوینه دا برهم صالح د زلالی سروکتی عراق را گوتیه که او پوستا وی ورگرتیه برانبر پوستا سروک هریما کردستانیه. د برزانی لسر داخواز پارلمانتوی هریما کردستان جاره کردن لسر دستلاتداری تا 2 سال دمینه و لسر ویه که برزانی د دمک بره دا دیار کربو که او رازی نابه جاره کردن لسر کرسی دستلاتداری بمینه. ده 13 نیسان حکومت ترکیه 15 اتومبیل جورا تویوتا وک آلیکاریه که شهر دیجی ریخستنا دولت اسلامی رادیکال داعش دا پیشکشی هیزن پیشمرگین کردستان کرد. دوی درباره دا برپرس راگیهاندن وزارت پیشمرگه هالگورد حکمت گوت که هم سپاسی ترکیه دکن لسروان آلیکاریین لشگری به تایبت آلیکاریین لشگری ده شهر دیجی داعش دا. دوی مراسمه دا کنسولخانه گشتی یا ترکیه لحولیره محمد عاکف انعام بشدار بو. اتومبیلین که هاتنه پیشکش کرن مدل سال 2015 بردف که پنتاگون استیون وارن د دخیانیه که دا دیار کرد که جه دما ایریشن آسیمانی هف پیمان ناف دولتی د طبقه سالا بوری دا دست پیکرنه و حتی نهاج سدی 25 تا 3 جه نافچین العراق که خلقی تیدا دجین جه دستین چکدارین داعشی هاتنه رزگار کرن. لگوری بردف که پنتاگون داعش هیدی پاش دا ودکشه لی دنیرین آویدا شر لدیجی داعش وی دریج بکه. درباره سوریه دا بردف که پنتاگون دبیجه که گلک نافچه در دورا کوبانی جدستین داعش درکتنه. لیل همبری ویه که چکدارین داعش دست دانین سر چند نافچه یان لدر دورا شام و حمسه. اندامکی انجمن پارێزگەهên نەینەوە سەید و چەت و ئاشکرە دکە کو مەبەستە ئامادەکاریên پێویست ji بۆ ئۆپەراسیۆنên رێزگارکردنا باژارê Mosulê پێشمەرگە li sê aliyan va ew bajar dorpêçkirine û xwe amade dikin. Seyid û çet û amaje bi wê yekê jî kiriye ku xelkên Mosulê ji kiryarên Daişê bêzar bûne û ji hikûmet û hêzin ewlahî dixwazin ku bi lez bajar werin rêzgarkirin. Di dema derbasbûyî da hêzin pêşmergeyên Kurdistanê rûbarekî werfireh ji axa Kurdistanê ji çekdarên Daişê paqij kiribûn. Lewma berpirsên Iraqê çavlirê ne ku pêşmergeyên Kurdistanê beşdar bin di operasyona rêzgarkirina Mosulê da. îro çardeyê Nîsanê ye ku wek îro enfal li başûrê Kurdistanê hatiye binavkirin. îro 27 salvegera enfala gelê Kurd e. Her sal di dîroka wekî îro da bobalata enfalê di encamê de jin, keç, zarok, mêr û pîr 180,000 Kurd hatine şehîd kirin. Bi zindî hatin çalkirin. Tê bibîranîn ku ev babalet ji aliyê rejîma Bees va li ser gelê Kurd hatiye bi seroketiya Saddam Hüseyin. بله تماشاوان هجا جبور راوستاندن لسر مجال انفال آنها لگلمه نویسکار برز عبدالباقی حسینی جه نرویجه جه باجار اوسلو لگلمه. برز عبدالباقی بخیر هاتی و بولتنه اویرو روژه کرشه لسر گل کرده در بسته وی. انفالو 180,000 کس هاتنه کشتنه. ببونا و ببسته تچکاری جمعه بیجی.
بله روش باش بو وش بو همه تماشاوان هجا به گمان کریارا انفال یاگو سال 1988 هات کرن بسر دست رژیم بعث دما صدام حسین بله کو خودیه و کریارا کرت علی حسن المجید بو هر دو باجار المزن لکرکوک الهولی رژی قالك انسانات كشتن وقو بنافكر زيدي 180,000 انسان هات كشتن لبلد تشتك بالكيشا ببردجي 2,000 جندن كرد هاتن تالان كرن وخرا كرن هر وكي ديجي 9 مليون كرد قوراندن وكوشبر كرن لجهنديج غير كردستاني وددماوي ديجي 1,000 مروفين كرد هاتن كشتن برنگكي هوفانا بله بگومان مثلا انفاله و اف کسن گو پیرابون گو ناوی یجی صورتک قرآن آنیبون به دواتیا گو هر انسان دوی ایریشی دجمن خو بکه جنی و مالی و بکه مالی خو و اف جی ده امکارم بیجن ده شر بدر ده صدام اسلامی ده هاتو کرن لیبل ایران دبینن اف مسئله دوباره دبه دیگر گو وقو منافکر زیدی چند سالای از مسئله درباز بویه لیبل ایران او مروفن قدناب بعث و رژیم صدام بسر کرده آنی بون ایران داعشی کتیه شونا واده او جی تشتی گو لسر کرده کرن لباجار لحریم شنگاله بسر کرده من یزیدی و هر وقت دیجی لباجار کوبانیه تشتكي كريت بو وتشتكي نمروفانا بو بله برز عبدالباقی به بونایت خوازم تشتکی دیجش تر راگ هینم هیرو به دست رژیم بعض چل عراق و چل سوری کم کوجیل دارد کهون گلو هیرو لسوری جی لباجدار نوک ادلب لباجدار نوک حلب جی کم کوجی بدارد کهون گلو دنیرینا تدا او شاگردین دبستان بعض تنه کورسکی تنه خواندن داکو خلقه بکجن بگمان اف مثلا ایدئولوژی نابرا پارتیا بعض ده چل عراق چل سوری همی مروفن دبن دسته وادا انجی بون اندامه وا او فکر قریج هل ویلو ام ده انجمان دبینن کو اف داعجی پرکه انجی پارکه جوه فکر ایدئولوژی یا کو پارتیا بعض بلافکر اف 5 سال ده عمر سوری ده و عراقی ده يعني ناي تخمين كرن ده هشي مروفا ده قواف كارن إيروتي كرن للسوريا ولعراقي ولهريم الكردي تشيل كردستان رجاوة تشيل كردستان باشور تشتكي كريته نمروفاتية وأف نبينا أوروبيا جي وأمريكا جي لسر ده مثل وسر ما في مروفا ديمقراطية ده تشتكي بالكيش كو بروفاجي تشتكو باندكن بكتي برز عبدالباقی تلفدرت بحث مافی مروفان کرو بحث دولتان کردوی دمیدا بری 27 سالان جهان بتفاهی بیدنگ ما در حق و 180,000 کسی نواتن کشتن هیرو لسوری جی بیدنگ دمینن دنیرینا تدا اب نشانه چیه دا کو جیان بدنگ به آن بیدنگ به خلقته کشتنه بگمان مثلا برجواندیه هر تشتكي دي ترتنا يعني وقت عم بحثا انفالي دكن ياكو بري 27 صلاحات كرن بيشتي بيستو صار 2012 جنيفري برلمان سويدي اعتراف كر قوت تشتكي بسنة كردا هاتب وكرن صار 1988 تشتكي جينوسايد قررنا عملتها بو جنه بحسيا اجبر ويدا من نزارم كاوتش برجواندية وهابون برجواندية الدولتي بون برجواندية فروتنا تشكا وتشكابو يعني جورناليستك نرويجي نبيس عند بو بري دروجا قلت بو اگر كره منجبين بپرسه چما وهشتي اف كشتنا روجانه لسوريا ولا روجاواي كردستان چه دي چما وايد نسكن عندي قوي دمي از بهتماي بمينم تبرسل جمتني قوي برسواي بدم بله برز عبدالباقی چل سوری و چل عراق کرد و عرب دلکتین کشتنه و دنگا و کشتنان و دنگا و کمکوژیان جالی مدیا اوروپی و چواتی خواندن لسر فی اکید خواستم شتناس بکم جبر کوتیجی اندامه که ده حکومت نرویجی دا هل وسط اوروپیان به تایبت این خلکین هانا رایدار این پسپور و چوابه
ڕاستە یعنی ئەو بخوا نەزەلاری نەرینەوە نەزەلار دەست پێکە شۆرەشا سووریا گەم سەر شۆرەشا سووری تایبەت ڕاوەستن لەگەل گەل بوون بە حەقێ دیموکراتیاوە و ئازادیاوا بوون لێ بەلێ ئەف 2 ساڵ نەرینە خۆ گەلکی جوداکردن ئەسکارم بێژی ئەشکارە بکەم ئەن حکوومەتە نەروێج ئیرۆ بەلکی علاقەت پەیوەندیە نوێتی گەل ڕێژیمە سووریا بەشار لەسەد هەیە ببن ماسێدە gelek cara em ciwar bêjin şoreşek li Sûrî heye doza heqê xwe demokrasî û azadiyê dike ew dibêjin na şerê navxweyî ye şerê nav grupa de ye û nav rejîmê de ye heta îro em hewildanê didin ku nerîna va Ewropeya jî serraz bikin lê xuyayê berjewendiyên wa û tiştin di nav bera wa çê dibin û em ji bîra nekin mesela İsraîl gelkî berbişa bistînin eger çi rejîmek dû beşar were divê weka wê dewleta İsraîl biparêz. برێز عەبدولباقی لە دووری مژارە کوشتنê mekî mijara seroketiya Herêma Kurdistanê vekin diva demê de gengeşekirin tê gotine da ku Destûrê Kurdistanê were guhertin ku Serok Barzanî îdî nema razî dibe li ser kursiyê bimîne. Dervafê vê yekê tu çawa dixwînî ji ber ku Perlemanê hîro biryar daye ku careke din Mesûd Barzanî 2 salê din bimîne. Gelo li ser vê yekê ma kestune li şûra Barzanî bimîne da ku Perleman tenê Mesûd Barzanî qebûl dike. بابەتە درێژکردنا دەما سەرۆکتیە کەک مەسعود بەڕاستی درەوشێکی ئاوەرتە گەلێکی تەنگ و زەلالدا تەنگ و نازک هاتیە ئەگەر ئەڤ ڕەوش دەمەک دیبا دەبێت یەک بەحشکایی لەسەر بسەکنیانە بگۆتاناننا دەبێ مرۆڤەکە دیژی وەرە سەر لەسەر حکم لێ بەلێ گەلێک ڕەوشن تایبەت ببووری گەلێک ڕەوشن تایبەت ئیرۆرۆ لەبەر بچاون دەهێلن کۆ کەک مەسعود دەماوی هەنێکی درێژ ببێ حتا گو ئەز ڕەوشە نازک بەرچاوا هەرە وەک ئەس بێژم ئەو ڕەوشە ناوارتە ئیرۆرۆ لە سووریا و لە عێراقی وەگۆ مەبناف کرد مەسەلا ئێریشێن داعش لەسەر هەرێما کوردی بتایبەت دۆردۆری سینۆری کوردستانê باوەریە دەولەتên ئۆروپی و ئەمریکی بێ شخصیە کەک مەسعود ئەف جی gelekî giring e her wekî dijî tiştê herî balkêş bû karîzma li cem kek Mesûd heye texmîna min li cem kesekî dîtir peydanan bi divê dema nazik de wekî dijî yani heta kek Mesûd dibêje eger dirêjkirina min birengekî neqanûnî were bêkirin ez xwe qebûl nakim gelek hêzên siyasî henin di Perlemana Kurdistanê de ew karin li hez bikin karin li gor rewşa îroro Kurdistan tê derbas dibe bi demekê tayîn bikin kek Mesûdê heta vê demê bibe serok lê belê dîsa em dibêjin mesela kek mesela demokratî bi divê em Perlemanê binerin ew bi xwe temsîla dengê gelê Kurd dikin û di nerîna min ya taybet de nûperaniya gelê Kurd li hemî çarçavê Kurdistan hemî çar parçeyê Kurdistanê de kek Mesûd dixwazin. Belê madam her çar parçeyên Kurdistanê rêzdariya xwe ji keseyata Barzanî ra destnîşan dikin gelo hîro Berhem Salih seredana paytexta Iraqê Bexdayê dike û li gel Fuad Masûm dicive û dibêje gereke destûra Herêma Kurdistan li ser seroketiye were guhertin. Li vê babetê gelek ku kesekî din ji yaneke bibe serokê Herêma Kurdistanê wê Ewropî çawa têkiliyên xwe bike di nêrîna te de? دمام قلت إيران دمك آورتا دروشك آورتا يعني ظروف استثنائية كارم ده بعربي بيجم يعني وقت مر دولتك بفيها ويدر حتى أوروبي بخوجي أجر ولاتك وشرك هذا أنجي روشك آورتا هذا أما سلسلة سرقاتية هالبجارتني بدين دمك يديتر وقتا کک برهم صالحان یکی دیتر وبناف بکود دوی دمیده لباگه آرمان جنوای تایبت تدهنن برجواندی وان تایبت تدهنن دگومان آمده آنها وقتی ویه بگومان يعني كك مسعود برزاني نابي سروك كردستان همي جانا خده ومروف ديتر ورن شو ناويده وولات نب بشخصكي بهمي ملتيه لبلي ايرورو روشك تایبت مابوناوی باورم ده خدمت برجواندیا گله کردی. برز عبدالقادر باقی اتخاذم پرسا خوی داویج جنابه و بکم گلو د نیرینه تا ینک عجب هول دکه کرسیه جبن مسعود برزانی وکشینه.
دبا قال لك يعني او بخوجي وك حزبك ركفان معارض جي بارتيا ديمقراطي كردستان دبا او ارمان جاوا هذا دبا داخوازان وهذا لبلي مثلا ديمقراطيه هكر ديمقراطيه ايرو روح البجارتنا على كردستان تشبك ودنقاب درخين بدسخين ويدمي حقي واي ما في واي ج باجار اوسلو ج نرویج نویسکار عبدالباقی حسینی گلک سپاس بو بشداری وعدم باش سرک وزیر ترکیه احمد داوود اوغلو را گهاند که سرک پارتیا گلان صلاح الدین دمرتاش ین که بویرین پفشینان دنابرا ارتش ترکیه و گریلاین پکه که دا قویم بون به دروی بناف کرد. اوغلو و ده خفتنه که دا دیار کرن که دمرتاش دروان دکه و اول هول ده که کریارین خواه به وان دروان وشیره و دوی دا او هلوسته بده که او سرک پارتیا کیه لی پشتگیری تروره دکه. بله تماشاوان هیجان بولتن ما بردوامه لپشتینا ورک لگوندوار حلبه یا باکور کامپانیا در ذکرنا زاروکان لدارد کور دریا حمی آلا وین را گهاندنه ده ام بورنه هر نوچه یک گلک شروع ویانده ده اگر تبخواز ناس بکشل دورات چه دو گلالیانی اورینت نیوز باجاره گرکی لگی ساعدون السين اورينت نيوز دربسيه سیپاندر کش با اورینت نیوز سوئیسرا شيروان ملا ابراهيم اورينت نيوز هولير جوان الكردي اورينت نيوز عموده محي الدين عيسو اورينت نيوز فيينا اکرم صالح اورینت نیوز حسکی جوان ايبش اورينت نيوز عفرين ایمال کرد اورینت نیوز قامشلو ماكسيم العيسى اورینت نیوز برلين ولاد بكر اورينت نيوز جميدان آزادی باجار کوبانی بولتنا كردي د اورينت نيوز ده یکو بهستیه نوت كيكو ديتيا ل گوندوار کوبانی پفچون و لدریجاهی هفت روزان دا رزگار کرنا 14 گوند نو پارتی آزادی کردستان پشتگیری سرخابون کردستان دکه و سروکاتی برزانی و 2 سالندن وارا دریش کرن بری 27 سالان وک ایرو انفال 182,000 کسین کرد کشتن و جواکا ناونتوی بیدنگی خودیار کرد دوباره سلاف ده لباجار عفرین آگر به فابریکای عصاف یا پلاستیک کت و تن ضرر مادی چی بون لگوری نیچگیهان مل عفرین ده دمجمیر 11 ایواره و به صدم الکتریک آگر به فابریکای عصاف یا پلاستیک کت جهیل خواه اتومبیل آگر کجه چون جه بویره و آگر و مراندن نیچگیهان متکس کرد که تن ضرر مادی چی بون سازی زمان کردی به کوبانی ده انجام آمده کاریین که هاتنا مشاندن دبستان گندن پندر مزن و گند قشله جورین جنوب و وکر لدبستان شهید صالح الگند پندر نها زیدتری 100 زاروک لچار فرگهان درسان دبینن لدبستان 5 ماموستین درسین زمان کردی عربی و انگلیزی دبن لدبستان شهید بارانجی لگند قشله 72 شاگرد
li 4 fêrgehên dersan dibînin û li vir jî 7 mamosteyên zarokan perwerde dikin. Piştî vekirina her du dibistanan, pêdeviyên dibistanan ji aliyê mamosteyên saziya zimanê Kurdî li şagirtan hatin belavkirin. Her li Efrînê amûjxaneya viyan amara nîzî 200 kesên pispor di warê zimanê Kurdî de li dibistanan belav kir. Ew 200 kes bi mehan borî de hatine amadekirin û niha li ser dibistanên herêmê tên belavkirin da ku kursan amade bikin ji şagirtên xwe re berî ku sala xwandinê dest pê bike. Beriya mirina xwe dixwazin heyîn û malê xwe Partiya Yeketiya Demokrata Kurd li Sûrî Yeketî û di daxuyaniyeke de ragihand ku tev deme li ser binpêkirina rêkeftina dihokê berpirs e ji ber ku ew tenê bi yek alî kar dike û guh nade aliyên din û ev yek di hilbijartinên şaredariyê de û zagona leşgerkirina çar da hata xuyakirin. Her wiha û di berdewamiya daxuyaniya xwe de Yeketiyê da diyarkirin ku eger tev deme divê siyasiyê de berdewam be ew ê doza Kurdî li Sûriyê binpêk bike û divê karê hevbeş vegere tevgera Kurdî û rêkeftina dihokê çalak bibe. Derbarê rola enekese Partiya Yeketiya Demokrata li Sûrî Yeketî di daxuyaniya xwe de ragihand ku Encûmena Kurd di rewşeka aloz de derbas dibe û ji wê tê xwestin ku bi rola xwe ya diplomasî rabe da ku ew li gorî guhertinên Sûrî û Kurdî karekî baş bike. Çavdêriya mafê mirovan a Sûrî ra gihand ku ji ber ketina gelek topên nêzî navçeya El Şêhan a Helebê sê kesan ji heman malbatekê jiyana xwe ji dest dan. Her wiha li gorî agahiyên ku di nav wan kesan de ji jiyana xwe ji dest dane du jin û zarokek hebûn. Li aliyekî din li taxa Ezza Aya Rojavayê Helebê pevçûn di navbera hîn ketîbeyên girîdayê Artêşa Azad û hêzên rejîmê qewimîn û te agahî derbarî encûmenên canî nehatin ragihandin. الله أكبر لروجهلات گندوار حمایه فروکین رژیمه گنده ام الحرتین ببرمیلن تقینر آرمانج کرن و کمکوژی اکلور پیکانین ده انجام اوی ده نهولاتین سویل که ده ناوان ده جنو زاروک جیانا خواج دستان و به دهان بریندار کتن ده همان دمه ده فروکین رژیمه باجار کفرزیتا و باجاروکن حماد عمر یل نافچه سهل الغاب تو باران کرن و هات دیار کرن کو د سویلان لباجار کفرزیتا جیانا خواج دستان و هجمارک بریندار کتن لحلب هنج در میدانی راگیهاندن کو ارتش آزاد و هزن اسلامی آواهی سیخوری آسیمانی کنترل کرن پشتی کو لشکرن رژیم جوی آواهی و کشیان تاخال زهرا و د انجام و اپراسیون ده بدهانج لشکرن رژیم و ملیشین شیعی هاتن کشتن جالی خوب ارتش المهاجرین دیار کر کو هزن و دبستان و مزگفت البشیر ین لکویکا آواهی سیخوری آسیمانی کنترل کرن و بدهانج لشکرن رژیم دورپیچ کرنه هفدام لحلب لتاخن کو دبن کنترل رژیم ده دروشک ترافیک ده درباس دبن ددما کو مالباتن افسرن رژیم جباجر دریا خناصر ده درون گندوار باشور جالی خواه مالپرن رژیم ین انترنت دیار کرن کل عنیا صلاح الدین سربازگاه که لشکرن و بشاشیتی هاتا توباران کرن و ده انجام ده حمول لشکرن تی ده هاتن کشتن لدرعای هنچالک وانان دانا دیار کرن کل تاخا منشی ارتش آزاد رزن لشکرن رژیم ین کلور بجهبونه بموشکن گرماهی توباران کرن و ده انجام ده هجمارک جوان لشکران هاتن کشتن و هجمارک دم بریندار کتن ده همان دمه ده لگندوار درعای لباجار الصنمین کتیبین ارتش آزاد ینکو بناوه ارتش یکمین تینا ناس کرن خالا فرقانها آهزین رژیمه بموشکان آرمانج کرن هروسا لدر دورا باجاروک جدیه شردنا ورا ارتش آزاد و هزین رژیمه ده بردوامه لگندوار ادل به جبهه النصره را گیهاند کو پشتی کو گلک زیان جانی گیهان هزین رژیمه اوج در دورا کامپا قرمید و کشیان هندری کامپه هروسا هات دیار کرن
کو هێزن ڕێجیمێ هەول ددان کو ji derdora kampa qermîd derbasî gundê qemînas bibin li aliyekî din li navçeya Çiyayê El Erbeyîn firokeyên rejîmê gundên Binîn û Sercê bi barmîlên teqîner armanc kirin û di encamê de hejmarek ji sivîlan ciyana xwe ji dest dan. Li Bakurê gundewarê Quneytra artêşa azad û hêzên İslamî û piştî pevçûnên tund bi şebîheyên rejîmê re wan bajarokê Semedaniyê kontrol kirin û di encamê de bi dehan ji leşkerên rejîmê hatin kuştin û hate diyarkirin ku leşkerên rejîmê ji wî bajarokî vekişiyana bajarê Xan Ernebê. Di heman demê de ketîbeyên artêşa azad bargehên hêzên rejîmê yên li girên Şear û Elkrom bi mûşekan û çekên giran topbaran kirin. Li Helebê û tevî hovîtiya rejîmê û topbarana ku ev çend rojin ranawastiya ya 5 navendên derzîkirinê li gundewarê Helebê ya Bakur hatin avakirin û li gorî berpirsên navendan ku ew hewl didin ku hemî zarokên wan deveran derzî bikin. Agahiyên bêtir di rapora bêda em tamaşa bikin. Kampanya derzîkirina zarokan li tevaya navçeyên Sûrî berdewam dikin û ev yek bi armanca seknandina naxweşiya felca zarokan e. Ev kampanî zarokên yek rojî ta 5 salî armanc dikin. Endamên kampaniyê ji Orient News re diragihînin ku karê me bi hesanî derbas dibe. 5 navend li gundewarê Helebê yê Bakur hatin vekirin û di dirêjahiya 6 rojan de ew ê berdewam bikin. Li gorî berpirsên van kampanyan ku rajaya zarokan li gundewar digihe 20 ji sedî. Her wiha berî ku kampaniyên derzîkirina zarokan dest pê bikin, kampaniyek din bi navê dest bi dest bû rawestandina felca zarokan dest pê kir û ev yek da ku nişteciyan agahdar bikin ku derzîkirina zarokan gelek girîng e û tê de li ser metirsiya felca zarokan hate tekezkirin. Her wiha bijîşkên vê kampaniyê diragihînin ku nexweşiya felca zarokan di civakê de gelek metirsîdar e û divê berî ku felca zarokan belav bibe ew werin derzîkirin. Ji ber ku piştî çûna demê dermankirina zarokan ji vê nexweşiyê gelek zehmet e. Belê temaşevan hêja dîsa li Helebê hêzên rejîmê û bi firokeyên xwe taxa El Ensarî armanc kirin û hejmarek kes kuştî û birîndar kirin û tanha lêkolîn li bin cenazeyan berdewam e. Di rapora bêde agahiyên bêtir em temaşa bikin. Duh li Helebê firokeyên rejîmê komkujiyek li taxa Ensarî pêk anî. Pêşî got bi mûşekeke germahî dibistana taxê armanc kirin û hate zanîn got 10 zarok û 4 mamosteyan jiyana xwe ji dest dan. Vê carê şagirt û mamoste bûne dijminê rejîma Esed û bûne armanc ji operasyonên leşkerî re. Di nava kilasê de zarok û mamoste korsa xwe dixwendin. Lê firokeyên rejîmê nihêştin got korsên xwe bi dawî bikin. Pêştî got mûşekeke rejîmê bi ringekî şûfînî bi ser wa de hate xwar. û di wê demê de 4 mamoste û 10 zarok şehîd bûn û bi dehan birîndar ketin û li gorî çalakvanan got hejmara qurbaniyan zêde dibe ji ber korbûna birînên birîndaran. Heman çalakvanan da nezanîn got êrîşa firokeyên rejîmê ne pişaşîtî bû û ne cara yekemîn e got rejîm dixwaze wê taxê topbaran bike û ne cara yekemîn jî got rejîma Esed dibistana li hemû parêzgehên Sûrî armanc dike. Li aliyekî din firokeyên rejîmê avahiyên li derdora dibistanê topbarandin û li wir jî hejmarek sivîl bûn qurbanî û lîkolîn li cenazeyan de dibin wêranê de berdewam e. Rejîma Sûrî di nav topbaranên xwe de dixwaze pêşe roja welatiyên wê pûç bike û dilê bav û dayîkan bişewitîne. Li Serêkaniyê yek ji bajarên herî zehmetiyên jiyanê dîtiye û rewşa xizaniyê belav bûye ji ber mercên jiyanê û koçberiyê. Lewma xêrxwazî cihê xwe bi pêwistiya xelkê de digire. Li ser vê babetê Komeleya Hêvî ya xêrxwaziyê ku ev bûye saleke li ser alîkariyan welatiyan dixebite, ji niha ji nû ve dest bi alîkariya kampaniyeke kiriye. Ji bo naskirina karê vê Komeleyê nûçegihanê me Azad Weşûkenî ev rapor ji me re amade kir. Komeleya Hêvî Serêkaniyê ya xêrxwaziyê ji berî 3 salan hatiye damezrandin û di mercên şer û zehmetiyan de karê xwe dikir. Her wiha ev komele alîkariyên xwe di riya rêxistinên nehikûmî peyda dike û karên wê ruxsetkiriye li barê vê beriyê.
جدا سبيكا في صالي هيفي 3800 سلكن باقجي 2300 سلكن خوارن بين سد ين زاروكان دسدو بينجي بيوستين جنان وشسدو حشتي بارج اللفين ومتيلين كوچبران بلافكر هروها هيفي بكومينين تاخان را هفريزد بلافكرنا آلي كاريان ده امام هيفي درت كفن المالانا في وان سجلين ومغرادي وان بدستي خد خل مالي وان يعني جبوك نحسب في كانوا او تي بردرياكي وقت يعني حالك شيك يعني بلكي انا انسان هان الخدانين يكومين باشن دالياك يتقلكي باشن امجير حد كرنا وشاوان او بيتر حارتا خناس كمالي ايه فقير ناس دك يعني ما تجينا ايه فقير ام بلكي ام قشي يمنا حزار دفتر عائلي قشي يم ناس ناكن يعني تسريا ورا ام دقين انساني فقير وتشيك جارنا هناك شاشتي وان شيد به جبير كرنا مقصودة من زانن لكولانين باجير نهر دم مال اليكاريا جهيفي وردگرن و افيك ودگره هجمارا سلكن اليكاريان و دست نشان کرنا کومیتن کومینا جمال باتن حوجدار لی تفي فيهاوي رازيبونك بالكيش دناف خلقه ده لسر هيفي پیدا بويه تشكي صحة خوش ساعتها خوش بسر دفتر عالية بنافاي ودري يعني تناذكر وحر تشيك تي تناذكر جامرنا تين بخوشكي وبسياري ووقنقو مراقبة تين دري وسر دفتر عالية ددوان سريكاني يك جباجارن هري زحمتي وشر وخزاني وباشكتنا روشا ابوري ديتيه وكارن كوملين خيرخوازيه بيوسته كوخيزا خزانيه داخنه آزاد واشوكاني اورينت نيوز سريكاني جه نافچین کردی ما چند کورتن و چه و چالاکی جواره برهف کردن به هفته تماشا بکن. دیاردەیە بلندبوونا قیمەتە مادەیان خواردنێ بارێ وڵاتیên باژارê Hesekê girankiriye û bazirganan bi malgirtinê tewambar dikin. Bazirgan jî sedema buhabûnê bi bilindbûna dolar û dorpêçkirina herêmê ve girê didin. Navenda zimhêrê jî soza bilindkirina asta xebatên xwe di çavdêriya bazaran de û rêgirtina li pêşiya malgirtinê dide. Li herêma Cezîrê komên govendê xwe ji bo festîvala govendê amade dikin. Di festîvalê de wê hemû komên govendê yên girêdayî tevçandê bikevin pêşbirkê. Li Kobanê bi armanca pêşxistina aliyê tendurustiyê û pêşkêşkirina xizmetguzariyê ji welatiyên ku vedigerin herêmê re, desteya tendurustiyê ya herêmê nexweşxaneyên ku di pevçûnan de ziyan lê çêbûn serrast dike. Akademiya Zanîst û Ramanên Azad a bajarê Tirbespiyê korseke perwerdeyê ji 13 endamên komîn û saziyên civaka sivîl re bi dawî kir. Yekîtiya Rewşenbîrên Kurd ên herêma Cezîrê bi amadebûna seroka desteya çand û hunerê Bêrîvan Xalid û gelek rewşenbîran yekemîn navenda xwe li bajarê Qamişlo vekirin. Saziya heyva sor a Kurd li bajarê Hesekê, alîkariyê Malîk û heyva sor a Kurdistanê ji bo malbatên qurbaniyên êrişa Hesekê pêşkêş kiribû. ده داویه بولتن مده دوباره کرنه سرنوچه ل گندوار کوبانی پفچون ول د جاهیه 7 روزان در ازگار کرنا 14 گوندین نو پارتی آزادی کردستان پشتگیری خو بو کردستان خابونا کردستان دکه و سروکتی برزانی و 2 سالندن ور دریش کرن بری 27 سالان وک ایرو انفال 1110 کسین کرد هاتن کشتن و جواکا ناو دولتی بیدنگی خو دیار دکر بله تماشاوان هجا به وی اوایی اندیشتن داویه بولتنا ایرو حتی بولتنا سبا هر شاد و بختوار يا حجي والله ما فيه شيء وحياة النبي ما فيه شيء بس هل انا مجروح اجري هون كلها مجروحة بسيطة الحمد لله ما فيه شيء بس عم داووا بالمستشفى تبع الزرزور مو مقاري ما فيه شيء يا حجي ما فيه شيء طائرة ضربت صاروخ يا اخي والله هذا سوق محلي والناس اللي عم نقي خضره واللي عم يقطع لحمه واللي هذا لا هو معسكر ولا هو هذا والله لك بشار جايينك لك والله العظيم سننتقم منك وكل قطرة دم من هؤلاء الذين ذهبوا والله لن نرضى لا برأسك ولا برأس عوانك وستكون مقبرة للفرس هذه البلاد وستكون بلاد بني أمية وستظل بني أمية ونخون إيران ابعث ما شئت والله ستكون مقبرتك في هذه البلاد
صار مجزرة، مئات أخيو فوق ال100 أخيو بين قتلى وبين شهداء بين مصابين، وكلنا أطفال وكلنا جايين من بيوتنا للسوا والخضر. لا هو هذا. هذه النساء